Wawuoke motende kod weche mag pur, wadonje motende kod weche mag winjruok e anyuola. Chuo ariyo mawuok e gweng' ma Raete Teso ma milambo oringo ma olal bang' riwore kendo goyo yuorgi mag owegi hinyruok marach ma bende nochweyo kelo tho mare. Kaluwore kod jirande, giwacho ni miyo ma owito ngimaneno osebedo kod gwandruok gi dang'ni kinde ka kinde. Gwandruok ma bende nochuno ma chuo ariyogo odonje kendo goyo yuorgi Ann Akalimat ma jahigni 45 ma ochwe ohinye marach bang'e to wito ngimane. Familia mar miyono koro kwayo sirikal mondo odonjre e wachno mar mako achijego, ka giwacho ni ka ok omagi to ginyalo kawo chike lwetgi kendo donjore e wach mar tho makamano. Kufikia saa 8, saa 5 ndio huyu mama alikuwa anakaa na mama mkwe yake tu mzuri. Ile mama alitoka pale kuja hapa hivi, mama mkwe akatoa jiwe akamlinga huyu mama. Ndio naye akachukua hiyo mawe akarudisha mama mkwe. Mwisho huyo mama kaenda kununua mboga ya kukula lunch. Ndio shemeji yake kuja akafuata huyu penye alienda kununua mboga. Kutoka huku wakakuja paka hapa nyumbani wakamaliza naye. So hii ni kama mazoea imekuwa kwa hii area. Anaomba serikali isikie kilio yetu. Ile kitu alisema mwisho akienda kukata roho. Alisema mama, sita survive tena. Watu wamenikanyaga paka wamenikanyaga maini. Sioni kama naweza survive. Kifika kwa hospitali tukapata msichana amekufa ama ameaga dunia. Hatukusema na yeye, hatukusema na chochote. Mama ndiye alitangulia huko akazungumza na yeye, mama maneno mawili matatu. Akasema, "Mama, mimi nimepigwa vibaya na kufa." Alafu dada yake mwingine na mwenzake wakamchukua yeye kwenda kumwagesha ama kumsafisha. Alafu kutoka huko akarudisha kwa kitanda, mama msichana amekufa. Kwa hii boma kuna mzee mwenye hii boma Afrikani Seronge, kuna mke wake wa huyo mzee anaishi hapa, wote wametoroka.